Janko, kaj bi imel dan za južno? Zdaj kako tled gora, to čevape, nekaj tako, daj nekaj naredi. Ajde, jaz moj stržara. Daj ti pet pa kavo skuha ta cajt. Kavo boš? Pa ja. Te poključem, ajde. Saj 5 minut pa bom. Ej, Šuši, kava je fertik, daj pridi. Prava duška. Ne, 5 minut pa bo fertik. Upam, da bo kmalo. Sam ole se zagreje. Daj zrihti to. V redu kave, ha? Ej, odlično. Ej, Šuši, Aj. žgalo se ti vse tam, ne? Halo, laufi. Daj prinesli vodo. Čakaj, ženska. Treba v gost, tule, lej. Gasilci! Halo, gasilci! Dan se bo južne. Kam gremo? Se mi zdi, da res ne. Pa so šli kriminalci. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.